okujanjaba abaana baine oburema n'abarwaire amaizi kubeera hari Rukunyu Hospital omu district ya Kamwenje. Kandi obujanjabi nabubona konka kikareetebwa ki kandi nfundura akacupa ka soda akafundikizo kanteera muliisho so nahurira kubi nikyatuma nijaha kwejanjabisha ntuterere bugufu tukajya mu nito tuyishe tureba abashaho abakuruga ruharo abije hano Rukunyu batujanjabe nho kuturebera heshaheje okuragurura okutebeekanisibwe albinism umbrella bari kushajjukwa ba Christian Blind Mission. Okolaganira awamu kituyambye nnyo nti ffe kye tutasobola kukola bannaffe ab'amaaso tubayina batuyambye nnyo naye nga projekiti eno ya buli omu. Abajanjabirwe harimu ababeire bazingamya amaguru abari kugwa ensimbo n'abarwaire b'amiisho. Ate omwana bonga muzaara bagumatoja ngabone nike mitego akagajja amaguru gona ati kushanga twashanga kukura kwe nokwana nuko kundi kwa kumayi ati twamanya kazagwa lyo mulema ati nchaka kumuletere kunoyo ubundi tukafuna yo buyanja tukahurira omuranga batugambira hareyo ngenda abantu abamaiso abarwire amaiso hamwe n'abaana abaine oburema hamubiri gwabo bejana Rukunyu beje barole kitongole kiteke barole kinikoba beje barole. Abashaho nibagira ngu kurwara omubaana nikweyongyera kandi ensonga egi nizeegyekyererwa abazaire abatari kufayo okureeberera abaana baabo kutangira endwara zimwe. Anoshanga emirire yabo ni mibi nibaringa okurya ebitine kalishiyamu ebitine ekiyise kya kalishiyamu ekyo kureberaho abaana bashemereire kunywa amate gine kalishiyamu mukene egyo ninungi naye yinemu ekiyise kya kalishiyamu ebyenyanja amahuri amba nti n'abasawo baffe twagala okunoonyereza ne Rukunyu tugibuulidde nti tulina ki kye tusobola okukola olwaleero waliwo bwe balabye naye nga beetaaga referral abamu babagambye ogenda Ruharo Mission Hospital naye ate era ensisira z'obulamu eziri free ng'olwaleero bya bwereere tewali asasudde ssente. Abantu bari kurenga 500 nibo bajanjabirwe. Gashakwa Anthony Twine.